Sanibonani, ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke, igama eliphakeme. Namuhla nje nginamazwi amayelana nomsebenzi owenziwa nguJesu Kristu ukuba asifele esiphambanweni, ukuba abulawe ngenxa yethu. Kwakuyithi kumele ngabe safa, kwakuyithi kumele ngabe ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwethu, kodwa ngenxa yothando lukaJesu Kristu lwehlela kuye ukuba thina sisindiswe, ukuze thina sisindiswe. Kungumusa, kunguthando lukaJesu Kristu. Ayikho into eyamfosta, kodwa kwaqhamuka enhliziyweni yakhe ngothando lwabantu bakhe. Manje ngizama ukuthini nganayo imessage, ngiphethe amazwi nje ambalwa ukuthi uJesu Kristu wasithanda. Ingakho kumele simukele uthando lwakhe sisindiswe, simukele uthando lwakhe, simukele ukuthi yena ungumsindisi wabo bonke abantu. Njengoba sazi ukuthi bonke abanibonile, bonke abantu basilelelwe inkazimulo kaNkulunkulu, kodwa ngokukholwa kuJesu Kristu bayahlanzwa babuyisane noNkulunkulu ngoJesu Kristu oyi-mediator phakathi kwethu noNkulunkulu. Sisalalela naye i-video, ngiyacela ukuthi sikholweni endodaneni uJesu Kristu, sikholweni kuBaba, sikholweni kuMoya oNgcwele, sikholweni kuNkulunkulu ongubuthathu emunye. Sikholwe ukuthi yena uNkulunkulu wasemandulo, uNkulunkulu wayekhona, ukhona, sazoba khona. Bayethe kuye. Amen.